Today we're on our way to Sibbald Point Provincial Park kay magcamping mi. Mauro na mo ang last hirit sa summer kay mag-fall naman hapit karong September. Akong kauban si wifey si Isel, camerawoman niya. Uban pud namo iyang igagaw pero tuwa pa sila sa balay kay ayang bana kay work pa man mauli pa niya. So muuna mi adto sa kuan sa campsite. So muna yung mga gamit na daghan kayo. Adto na taron, so ang atong biyahe is 80 kilometers mo yung nakaingon sa Google Map. Mga siguro almost 2 hours ni siya, depende sa traffic. Let's go and see you there. Okay guys, so di anami sa Sibbald Point. Okay, let's go here. Camping. I think mo check in sa mi una. Okay, so mo check in sa mi. Amo na ipakita. You have to move one to the parking lot. Which we can move. Okay, thank you. Okay guys, so nangita mi sa amuang 862 ni. 862. Napat ta sa 500. Okay, straight as straight. Nangita mi sa amuang campsite. Nice kayong lugar dili guys. Oh my god, this is really a camping experience. Unta di mi masaag ani. Feel ako kay dapat ato ta sa right. Sige lang sa 900, 732. 800 ra oh. 800, 864. Alam mo tanig fall no. Hapit na ta 855 564 864 862 ta 857 ni na number. Daghan jug nagcamping ron kay kanang holiday magod Labor Day 862 dara number ba? Okay, diara ang amo ang campsite. So magpinatalikod ta daan. Di ana mi diri sa campsite. Ang kalami among camp duol may og CR. Nay CR na kana na. CR na. Safe ra pud siya guys kay makita ra pud nimo ang uban nga nagcamping. Kuha mig firewood sa musilingan na sila gilabog. Amo rang recycle ang ilang gilabog. 3 days and 2 nights demi diri. So mo ni among kahoy ba og enough ba ni sa duha og tulo ka adlaw. So magdiskarga sa mi sa mong mga gamit, mag-set up mi sa mong tent. Okay guys, so naka-set up namin sa mong tent. Muna yung mong tent napalit na mo sa Walmart. Tagpila to ni Sel? Tag 39 siya sa Walmart. Barato ra kayo, good for 2. So dera ang sod. So comfy. Kapalit po miglingkuranan sa Canadian Tire. Gisale ni siya Sel, pila to ni? Tag 12 ang duha? Tag 12 ang isa. Nagpabaga na pud ko para sa among barbecue niya. So ako pa ning i-workout kay wala ma-distribute ang baga. As si wifey naghiwa-hiwa pa siya sa mga lamas kay while gapaabot ni la Jingjing nga moabot. Nakalimot mig dag plato buanga. Di na sila ang Oh, tuan nila ang plato di ay. So di pud ka problema ani og kuryente kay naa sila i-attach nga kuha nag kuryente saksakan oh. Okay guys, so almost 8 na. Awat pa nila. Nindo sa dire kay dili ra ka maka-feel og kanang hadlo kay nagpalibot rang mga gakamping. Awa nami silingan dire oh, gasiga suga na pud ari sa tapad namo napoy gakamp sa mga tawo nga ganan mag-camping kanang di sila ganan og daghang tawo murag dili siguro ni para ninyo. Pero sa mga beginners, campers para namo okay ra mi ngani kay naray mga tawo ba. So hopefully why bear. Sila bear ni Sel. Snow bear. Sugod na may gluto. Painit kaya murag hapit na sila moabot. Okay, so masugba na tamo na mo panihapon. Sugba na ta kay ngit-ngit na, di na takahuwat nila. Para abot nila kaon na lang sila. Okay. Huwat na tag maluto ning mga karnihan ni. Wala mo bonfire pero wala pa siya kakayo-kayo. Yeah, dara mong barbecue si Silitiwas kay nagkuan ko sa bonfire. Unsa man napagod na na? Ano sila? Jubeya, Tearos. I can't see. What? What are you doing?
Hoy, dali Yeah, I saw Ali na Jubeya, mga una. Kung hot choco milk, mawa ko no. Yan na siya. What? You're Good morning. Ay, tugnaw. Tugnaw. Okay guys, mamaw sa may una niya. Wa mi kibaw sa mga buhaton ron. Siguro dili sa mag beach kay medyo tugnaw pa. Breakfast. Breakfast in the morning. Ako? Food after the Brown coffee. Noodles mo di ang ganahan jing no? Sir. What? Sakit ni? Katong Indonesian. What can you say about this experience? I'm scared. Why? What can you say, Jubeya? Hello, I'm bye. Pagdali, Jubeya, kagahawat po si daddy ni mong kao. Okay guys, so we're on the way to hiking. Hoy, cellphoning gyapon no, bisag na asa. We're in the forest. We need to embrace the nature. No cellphoning, okay? You're happening. No, I'm recording. I'm gonna make a vlog and put you in my YouTube channel. This is a YouTube channel. So can you shout out to my fans and say that they will subscribe to my channel? Subscribe To to what? my tito, What's the channel? BorjKhalifa. BorjKhalifa. Alright. Can you shout out to my fans on the YouTube channel? Hello. Tell them to subscribe to my channel. Subscribe or else I'll kick your butt. What? Nakalami ani siya nga camp area is tako na among nakuha inya pwede makapark og duha ka car. So ang presyo is $95 for 3 days and 2 nights. Nya naapod siya outlet didto. So pagdala na lang mo og extension wire. Pagdala pud mo og lights para di mo ngit-ngit. Okay, let's go. Sunod lang John. So diri nakamulikot jay. Always stop ha. Straight lang ta. Ugawas ta to. Nilapas mi guys. Atay. Diya ta muliko. Ano na blue. Okay, mauna na siyang entrance padung sa Maiden Fern Trail. Let's go. Where shoes kayo? Naarabay lapok dito na. Maiden Hair Fern. Tap the spread. What's the spread din say? Spread of oh. Poison ivy. Ingana ang purma. Oh. Buanga bay, ilamilamo na ba na ako na sa una? This is how it feels to be in camp in the fall. Yes, bantay pa kugos sa uno kugos. No more ko, Jubeya ha. Dara ato sabaw oh, mara tag sabaw gabi eh. Hi, we're in the forest. We're in the forest and we're kind of scared. Yan naman. I don't want to be an angel yet. Nagkahoy ani eh. Okay raman po siya nga trail. Medyo creepy siya pero okay raman. Wow, nice kita naon bay. Murag ingani sa mga salida dyo no. Nindot kayo no? Ate, hold ni mama ate. The fight for the light. Fight for the light to love, yeah. Tilawan na ron, pre-taste. Pre-taste ba, pre-taste? Ay, lang grupo gauna. Mong gipauna kay yaman may. Says we're going through two mountains. Okay, so na iga tent diri. Na day poy campsite diri di ay. blue spotted salamander. Salamander. Tadpol man ni sa tuwa. Mubaw kang sumo niya. Lanay lake oh. Lubok. Lake Ari. Okay guys, so nituyok na mi. Dali raman, 2 kilometro ragod. Padung na mi balik sa parking lot. Looking for the bear. Tay adlok kag na bear na oy. Oh my god, it's more creepy. It's more creepy Teya. Nindot siya pero creepy siya oh.
Murag sa Walking Dead ba? Murag nasa mga zombie bitaw ni mga zombie sa mga kahoy. Hehe. Oh. What was it? Nothing. Ay, mushroom. Balay sa mga diwindi. Kaon ka ni? Sa makalibanga tani ba? Picture taker para ma-remember. So Brad, nagpila ka adlaw dun? Mga 5 kagabi na ni. Mao na to. Secure na ang ato ang firewood karong gabi. Okay, so mao na to ang trail, 2 kilometers. Jubea, did it take 1 hour for us to hike? Were you It took What? 1.5 hours. Are you sure? Were you even tired of walking? Yeah. Okay, so next is mag-beach na siguro may itong lake. Pero murag mga on pa siguro may pinuod to. The tent is ruined. Because of Eat again? Okay, mao nilang beach. Crowded kayo bay? Ano siyang beach? Oh. Ikon ungod siya nara siya kanang taman ba mo nang tanga-taw gapundok sila tanan. Ato na lang may maligo sa shower kay kanang lumot kaayo nya lubog kay ilang lake. Inita kay ron bay. Ice cream. Lami kayo eh. Just for $5. No. Oh my god. It's raining. It's raining, man. Tell me when it's done. It's not yet done. Electric pan jud. Go near. I will take a video of you. Is it yummy? Yeah? It's gonna be sticky. Yeah. YouTube. You're gonna be on YouTube. Sticky. Wanna be on YouTube? It's gonna be sticky. What's your name? Abik. My name's Abik, and right now we're roasting marshmallows. Oh, Abi. Abik. This is your first time doing it? Yeah, my first time YouTube. Marshmallows are ready. If fire's too hot, it's guessing my face. Hi, hello, I am Nalo Akbar. I turned it off. Hadlukan ka, Estea. Awar, naning kamot sa gamay. I'll just swing on that. Okay, dinner time. Sinugba. Gas stories telling sila. Zombie. He also ate many people's brains. What? Then there was this. Oh yeah? The zombie ate 5 billion Sophies. There was 50 billion Sophies because the zombie copied the Sophies. So in other words, And then he what went happened to Sophie? In other words, this is just a funny story. That's hilarious. And then he did poop in the toilet very fast. And then he wakes up. And then It was just a dream. and then he thinks it's a dream, but it's not. And then he actually did poop in his pants. And then his classmates laugh at him because he pooped in the pants. And then he found a creature that is up in the sky. And then he's at your back. There. And do you know how Hey, I what did are you this? doing, guys? Wait, good morning. Yeah. What happened last night? Monster? Who's the monster? The boogeyman. The boogeyman. Who's they? The boogeyman is you. What? I don't know. When I woke up, I was just a tent.
Nalanay ng mga ice tanan. Bye-bye, guys. Bye. See you tomorrow. Hey, Ellie. See you tomorrow in our classroom. Bye. See you tomorrow. Ana! It's a heart. Heart. Like that. Okay, guys. Do it. Thank you guys for watching. Hope you have a great day. Yeah. Let's go. To my channel. Please subscribe. Okay. This was very fun camping. Yeah. See you tomorrow. We come here again, okay? Okay. Yeah, we come here board day. Okay, guys. So, check out namin kay napay work si Hazel rong alas 2. Padung namin sa city 1 hour from here. Thank you guys for watching. I hope you guys enjoy our video. Unta makaabot ako og vlog sa next na mong mga laag kay abot na mo diri sa Canada, mura kita pulan sa vlog. So, see you guys soon. Thank you guys for watching. Bye bye. Please subscribe.